بابای حاجی روزه را اگر 3 یا 4 دقیقه پیشتر از وقت شام کشایی درست است؟ نه، درست نیست. یعنی اگر ماها امروز خیر شکر خدا که طریقای اینترنتی قطعی هم وقتا معین شدگی هستند. اگر ما میبینیم که مقصد در ساعت 7 اولی وقت نمازی مثال شام است، انمون وقتی ساعت 7 میتونیم که کشاییم. اگر 19:55 و 56 باشد نکشاییم برادران عزیز، بلکه همون وقتی معین شده را در اولی وقتش اگر اذان هم که نشنوین لیکن وقت که داخل شد میتونید که شما روزه هاتون کشایید. آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. الله مهربان همگان شما را در حفظ و امانش نگه دارد و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک شما را با فضل کرمش حاصل بگرداند. برادران عزیز، در دست من یک کتاب از مرحوم لایق شیرعلی که گاه به همان مصرع‌های ایجاد کردهش نگاه میکنیم میخونیم. 4 مصرع را از همین مرحوم خوانده بودم که بسیار یک دلالت نیکی، بسیار یک نصیحت خوبی کردن. گفتن که خدایا همنشین عاقلان کن، خدایا همردیف عادلان کن و گورستان از آن روزه بخسپم مرا همسایه صاحب دلان کن. خداوند رحمتشون کند. برادران عزیز، بسیار یک مصلحت زیبایی دادن. گفتن خدایا، گفتن ما را در حیاتی که مقدر کرده کجا یک آدمی دانشمند و عاقل باشد، ما را نصیب همنشین با اونها بگردان. و خدایا در روی عالم هر کسی که عدل را پیشه گرفته است، خدایا از این نعمت هم ما را هم با نصیب بگردان. و در مصرع‌های آخرش گفت خدایا زمانی که جان ما نمیگیری و از این دنیا مقصد گسیل میشیم، پدرود میگیم دنیا را، در همون قبرستانم همسایه آدمان خوب ما بگردان. یعنی آدمی با تقوا، آدمی برادران عزیز از خدا می ترسیدگی، آدمی که در لقمش اهمیت میتید و احتیاط میکند، با او کس هم نشین بودن، محبت بستن، هم راحت دنیا بوده است و هم راحت آخرت بوده است. الله مهربان ما و شما را از این نعمتش برخوردار گرداند. سوال هایی که باقی مانده بود برادران و خواهران عزیز، من بر جواب اونها میگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابای حاجی روزه را اگر 3 یا 4 دقیقه پیشتر از وقت شام کشایی درست است؟ نه، درست نیست. یعنی اگر ماها امروز خیر شکر خدا که طریقای اینترنتی قطعی هم وقتا معین شدگی هستند. اگر ما میبینیم که مقصد در ساعت 7 اولی وقت نمازی مثال شام است، انمون وقتی ساعت 7 میتونیم که کشاییم. اگر 19:55 و 56 باشد نکشاییم برادران عزیز، بلکه همون وقتی معین شده را در اولی وقتش اگر اذان هم که نشنوین لیکن وقت که داخل شد میتونید که شما روزه هاتون کشایید.
намоз ро дар хона хонӣ аз он шарт аст. дар хона бародарони азиз, агар хонаҳои мо шумо дар шаҳр бошад ва масҷидҳои мо шумо дар шаҳр кушода бошанд ва 5 вақт дар дохилшон азон бошад, дигар дар хонае ки дар шаҳр зиндагӣ мекунад азон ва иқома гуфтан, ин дигар на шарт асту на воҷиб асту дигар на суннат. яъне мо метавонем бидуни ана қомат ё бидуни азон намозҳомона дарав аллоҳу акбар гуфта оғоз кунем. иҷозат аст вақте ки агар овози азон ё гӯем дар масҷидҳои мо шумо 5 вақт азон гуфта шавад. дигар саволе ки додан, гуфтанд намози шукри вузуро дар кадом вақт хондан мумкин аст? ҳар гоҳе ки шумо таҳорат мекунед, ҳамин се ҳолат набошад: вақте тулӯи офтоб, вақте завол, яъне вақте қиём мегем, қиём ва вақти ғуруб. инҳоро бародаро шумо вақтоша метавонед ки аз ҳамун тариқи интернетӣ шумо ёбед ки вақте тулӯи офтоб камай кадом вақт аст, қиём кай аст ва ғуруб кай аст. ҳамин се ҳолат ҳолати хондани ягон намоз нест. дигар ҳолат дар ҳар гоҳе ки шумо таҳорат кардем, бародарони азиз ва гиромӣ, метавонед ки шумо 2 ракат барои намоз шукри вузутон хонед. дигар гуфтанд, саволе ки дигар додан, гуфтанд бобои ҳоҷӣ хоб бинӣ ки дар каъба ҳастӣ ва пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ҳамон ҷо ҳаст, намози пешинро мехонем, ин чӣ таъбир дорад? ман аслан бародарони азиз чандин борҳо баёнам карда будам ки ман таъбири хоб карда наметавонам, вале иншоаллоҳ ҳар хобе ки агар ба ҳамин тарзе ки ин бародар аст, хоҳар аст баён кардааст, агар бини каъбара хоб бини, бубин масҷида хоб бини, қуръона хоб бини, пайғамбара хоб бини, ин маънои ӯро дорад ки худат одами босаодатӣ, худат одами бобаракатӣ, худат одами бисёр хубӣ, зеро ки дар хоби ҳар кас, бародарону хоҳарони азиз, каъба ва пайғамбари нозанин, масҷид, қуръон, инҳо дар хоби ҳар кас дохил намешавад. чӣ қадар агар одама вуҷудаш тоза бошад, пок бошад, хуб бошад, ин хобҳо дар зеҳни ӯ кас меояд, ин хобҳоро мебинад. барои ҳамин ҳамиқа гуфта метавонам ки иншоаллоҳ хоби бисёр муборакай, хоби бисёр хоби хайр аст. дигар суоле ки кардан, гуфтанд намози таҳаҷҷудро дар чӣ вақт бояд хонӣ? баъди намози ҳамин ишо мегем ё баъди намози хуфтан дигар вақти намози таҳаҷҷуд дохил мешавад. касе агар барои ӯ шаб хестан мушкилтар бошад, метавонад аз пушти намози ҳамон хуфтаншам таҳаҷҷудша хонаву рафта хоб кунад. ё агар инсоне ки одат дошта бошад ва боз хай муҳаббату майлу савоби зиёд агар хоҳишаш бошад, ин кас метавонад ки аз қисми бо охири шаб хезад. дигар суоле кардан, дар вақти намоз ба хотири ҳар чӣ фикрҳои бад сураро фаромӯш кунӣ, оё аз сар мехонӣ ё гунаҳгор мешавӣ? агар вақте ки дар дохили намоз дар зеҳни шумо ҳар фикрҳо омад, аку васвоси шайтонаӣ. шайтон васвос мекунад ки ҳамон муҳаббату майлу шавқе ки шумо доред дар намоз ҳамро аз шумо бигирад, вале шумо ҳеҷ вақт роҳафтода нашед. ҳар фикре ки дар зеҳнтон меорад, шумо намоза бо ҳамун муҳаббату майлтон хондан бигиред. дигар оҳиста оҳиста мебинад ки васвасаҳош ки дар ту таъсир намерасонад ва ту доим бо дуоам кун ки худоё ҳамин васвасаҳора, ҳамин мисол фикрҳои беҷора аз зеҳни ман дур кун, иншоаллоҳ ту пирӯз мешавӣ ва худо хоҳад ин фикрҳо дигар дар зеҳнат намеяд. лекин одамоне ки агар доим дар фикраш ҳамин бошад ки 3 ракат хондам ё 4 ракат, ин доим ҳамун ракати кама мегирӣ, яъне дар зеҳнат мегзаронӣ ки яъне ман 3 ракат хондам. агар ҳамин масъала гоҳ-гоҳ шавад, намоза айсар мехонӣ.
دیگر سوالی که آمده است میگویند که ماهی را با چیزهای سفید خوردن جایز نیست، یعنی با شیر یا با تخم. آیا همین درست است؟ اکی جهت‌های طبی اگر از نگاه دین برادران عزیز و گرامی مثال خوردن اینا همش حلالند، خواه شیر باشد خواه تخم باشد، ولی از نگاه طب دیدن در کار که اگر به شرط همین ماهی با تخم یا با شیر موافقه نشود یا ممکن که همین ها در جسم ما و شما یگان زیان ضرر بیارد، طبیب ها را هم گوش کردن در کار، زیرا اونها باز در این بابت ها تجربه ها دارند، از تجربه های اونها هم برادران عزیز استفاده کردن در کار، لیکن از نگاه دین یگان زیان و ضرری ندارد. دیگر گفتند که مرد روزه میگیرد ولی شب زنا میکند، این چی میشود؟ و یا عکس های عریان تماشا میکند، اگر جنابت شود آیا کفارت میدهد یا روزش قرض میگیرد؟ برادران عزیز و گرامی، برای همین نفری که روز روزدار باشد و شب زنا کند، روز روزدار باشد و شب با نوشابه های اسپریتی مقصد روزش کشاید، روز روزدار باشد و شبی دراز مقصد با تلفن همان زنهای لوچ تماشا کند، بهترش همین است که این آدم روزه نگیرد. یا اگر آدمی نمازخوان هم که باشد، بهترش همین است که این آدم نماز دیگر نخواند، زیرا ایرا در کتاب ها همچون مسخره در دین میگن. برای همین این سوال برادر عزیز جوابش همین است که شریعت همین را میگه وقتی که این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نمازی که اگر تو از کارهای زشت من نکرد، معلوم است که نماز از برای خدا نیست. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، من توصیه همین است که شما وقتی نماز میخوانید، وقتی روزه میگیرین، از این کارها باید که شما دیگر توبه داشته باشین، دست کشیدگی باشین، زیرا اینها همون ویروس های هستند که تمام ثوابت را خورده نابود میگردانند. الله مهربان بازم عاقبت هامون بخیر کنه، ایمان هامون با سلامت نگه داره، محبت هامون میل هامون باز به سوی دینش زیاد بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.